Ketheka mutegeri oringi kugwatogeni methani yetu ya ndeto tha ithatumbita gwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio utuko mundi ni Maureen Kirimi mbere bururu ino ni mucia ndeto itukobanganiritie. Munini wa gavana Meru kwandikira bunge ya Meru barua ariuga uturo wawe gwatini. Uruguria wa makiwa thokontere cia Gatunga kuruthika igakwa na milioni 78. Thina cia mira kuongereka atongoria igembere umariuga ni makugwata imakania. Arima majani makira bonus ya mwaka uyu. Munini wa mutongoria wa Maria enge bungeni ya kaunti ya Meru Zipporah Kinyane umiritie kwariria barua ire kinyite bunge yumite kire munini wa gavana Mutumanto Ithinkia iria akumakira uturo wawe akiugaga urugwatini kire barua eneo Ithinkia na thirite ni kwithiritwe na mibango ya kumuruta moyo na njira ya kumwita kire mishemanio ya kanju ya minister mishemanio iria tithiritwe agito kirio kwa ibinda rirashari unakoro bunge tigire na kuona ukaria wa kwigana akiuga ona abisha umwawe wa ukaria ni amwebere nontu atithiritwe akigwata marupurupu taburia kubaterie kumakire thirikari ya kaunti. Mutugikare ena riboti ino. Ejene barugere andekine munini wa gavana Mutumanto Ithinkia kire mbunge ya Meru kuri tariki 25 mweri jwa thatu mwanka jojo na nireketie kwamukirwa mbunge eu na moroto jo baruga eje DG Mutumari ugana makitwe no turoba boro gwatine gukurukira mushemano jureti jo mawaziri bathirikari ya Meru baruga eu itwamiricivere kani jerede county assembly na woni de deputy majority leader indami tebere kaini ndami kirie county assembly ntuko ya Jumaine na kire baruga eu speaker na committee baruga eu kire committee justice arankoro kidiji Mutumaku akore mwanka muthiru mweri jwenana na ureria county secretary gitumia atita kwa mushemano jo mawaziri akiuga jurere gagwetwa kwa tariki 29 mweri jwetano mwanka muthiru areugite biuria biawe bitona kubichokia na kuri tariki 11 mweri jwa mwanka muthiru arethira akithingatira gitumia atona machokio na kinyabo akiuga botona kubuchokia arankoroki okorokera baruga eje Mutuma ugite mwanjiro jo mwanka jojo na mbereria gwetwa muchemano ni county secretary ende akiuga thugani ate gwetwa na wega kiria na gichonko to gweta suspicious nontu atetaga kana urwa mantu jaige weti na mbere bo county aretete na mbere kuga untu bobo eja werone muthia jo mweri jwa ere mwanka jojo aria kuga kariba thato baria gwetete na marietwa umware thuranira Saresio Alex Kinoti Mwenda na Brian Mutweri ariuga ne ba mwere ntomeri akumakania ira baigirwo mukawe nejo mwaja Meru araba mwere murungamiri wari tingu yo bisine angabana eraga MCs bauka bere baire ura county secretary atareretie kumwita muchemano jo mawaziri jura jware jo thithekero kere themwe na nusu babangite kumuraga na kumwita moyo na kire baruga eje ariuga kuri tariki 7 mweri jwa thatu thaa 10:45 ciogoro na ringira riboti kwa polisi na kuandika ombi baruga eu ne kuga anto bana bathirikare kaunti Meru ibaigikirwe
na kwina evidence na kwina witnesses baba baigirwe bakiuga ura bakathiria ntwethinkia na kingi kira DG Mutuma kwenda kimenyekana ukurukira baruga eje aruga ngabana na county secretary bonde na karia baraba kore wabwega na kwewa kinyala allowances na wakiuga ari munini wa ngabana akaria bawe batiri agwa allowances ni untu bakwigwatena na obisi yawe na ko batena weru bakurita ngugi na kiugo mo akaria bawe na butire ngugi ari atareretio karia bawe bote kungana nande gukurukira baruga eje DG Mutuma romba kuthingatirwa mathina jawe na mpoene mbunge ya Meru kenda kethira rino karia bakungana rira gutumikira Meru twi county assembly Meru tutumba kujajukia jari mantu jama nini no ntumbere ma deputy governor wetu na aretere mararamiko ja kuga na buteri staff deputy governor na aretere mararamiko ja kuga na tunyi security na kuringanira mantu jau jonde ingwitikia batwe turiona mantu jau jonde jathithitwe kenda deputy governor atikethira na muturo kumuthingata kenda riria akabanga kuvamiwa ura antu bangi bakuvamiwa ndene Meru County akethira ari wenka Zipola Kinyola wije kena tazendike yura ne munini wa mutongero bara baingi kirembunge ya Meru na ugite kira gitethetia tongeria baingi bethira bare moyo ni gikugia sniper kira gitutethetia muno antu baba ingi betu twethira twi moyo igikugia sniper no ntukuma sniper agukwa Ameru baumara bauga justice ya sniper ni kwendeka mbere athikwa no tukinyana ndae mochari ikio gitumite antu bathuku baraba bangite kunyamaria antu ba Meru bakonja nkunyo na muthiene zendike inaritete mukana kiria ritingo gebathirikari ya Meru barabethirite bakimakia munini wa ngabana Mutuma ntwethingia ngabana wetu no tunatwirite maisha jawe jari atarine akeja kuona kinya gatia kanini kinya gatirwa kuguru imucha kwenjerene tete antu bau bathirikari account ya Meru tukaba accountable nontu kinya tuingwa tute nyunya chai uteri na nontu inya tuingwa itwethara tutari twi listine ya antu bara kinya bongwa batageti kuritari to kenda batigoko swa thirikari ke report rante to shewero rea kwa rieto ni mutugi kare Ntuko ya umundi munini wa Governor County ni Tharaka Nithi na tongoretie mabisha mamangi mathirikari kiri mambura makuruguria waki wa thoko ya kiriu ntereshi ya Gatunga. Thoko ino ikirikanaga kugairwo mugana wa mbia milioni 78 waki wa thoko ino urukambiria ntuko ya ruyu ukayuke mieri 6 kenda ishura tongoria mangi maria marai mambura ni mamani bamuna mubunge Gitonga Murugara MCA Mawandisi ya Gatunga Nkondi Kudojia Chakariga na Mukodhi Mapola Kabithi enasio. Declare Ultra Modern Market in Gatunga Ward officially launched. Deputy Governor wa Tharaka Nithi Mheshimiwa Nyamuisireri akerekire mambura makuruguria kwa thoko ya Kiende ya Gatunga. Akilise hapa ili ni launch hii market iendelee kujengwa ile ambaye haijapatikana katika Eastern Province. Message is to the contractor. You understand what will be requested by the residents of Gatunga Ward. No importation of the unskilled labor. And I know you attend to what was told by the residents of Gatunga. Thoko irekwirigirwo gutumira ciringi milioni 78 na igiakwa na meri 6 kwanjiria muthenya gwaru ya milioni 178 bokwegwa kino tugogoti na banyamo mamangi magitangagwa aga milioni 160 cieta gutigwa ko haya na biyo gutaije kwebuta ego mugiti kwebutu bwege bukire bokwegwa ruyoro wendia mwereru tutige ko gahambito ya muchumbo Tharaka Gitonga Murugara mono kira tongoria kaunti ino. Tukitoka hapa tunaenda kumuona Hinga ili aongezee pesa ya Marimanti tujenge kiwa ya 100 million na kutoka hapo tuombe soko ingine kama hii pale Chakariga. Na kuna mambo ingine mingi tutafanya, lakini ile muhimu ni kuwa na heshima. Heshimu serikali ya kaunti,
ya Muthomi Njuki. Hakuna haja kutusi serikali yetu, ni sisi tulichagua. Heshimu wale viongozi wengine wote, MCA wote, senator wetu, woman rep wote, wapatieni heshima yao, kwa sababu hakuna maendeleo yataendelea ikiwa hatuna heshima. Kwa hivyo yale mambo yalitokea, wacha mimi nisiongee juu yake, lakini naenda kumwambia Bwana Hinga pole. Si watu wa Katunga, si watu wa Marimanti, si watu wa Chekariga, na si watu wa Tharaka. Gitonga gitumira kanya kakutheria kathirikire wako kwa kambi ya polisi ya Gato yume bwa Kamang'uru na kuthibwa Tharaka na uthie kuria thoko ino ya Gatunga. Na mujumbe wenu mbere ndiamba kuthikirio bichugu ria kwa polisi ndamie polisi yume na ara Tharaka South yeye Tharaka North toma OCS na OCPD baume na ara ayo bichindi ubo kureaga twambere kurutira wira ogo bora tutigire university ere police station kana police post ya university saidiera bantu betu bakale bwega mutaniro kwa iva Muisraeli no akiuria atongoria kwibebanirie na ciaca cia mapema na kurutira antu ngugi. Kwenda kulomba antu baciaca bonde na ncokeria ngai nkaro no tubwaraka constituency. Na ndaugo kutia constituency na nayo twinde ni constituency imwe. Ndako constituency ya Uganda United mujumbe na MCA ba bonde. Mara mujumbe na MCA ba bonde. We are all united. Tutigaji kusambania raino ni mapema. Ni mapema. Kama umechaguliwa tenda kazi ya jinji fanya yako ya mjumbe saizi. Mimi nifanye ya deputy governor saizi. MC afanye ya MCA saizi. Deputy speaker ufanye yako. Waziri kete fanya yako. Na yule mwingine afanye kazi yake. Ama namna gani? Twakinya 2027 nje omano okamenya mutongoria nu. Kiri kithurano tukuwata Gitonga na tariritie. Mantu abu tukwalima 2027. Utie mathema leo. Ndegire kwe bamwe utara mathabu bemo bichini bakiugaga kuri karingwe ndi ugu ngaria no chinda na Tharaka twago tukathi tuganie utiye twebe nakyo bere ni yo ni ya shetani wona Tharaka twaria tukaria rwaria rumwe ukathi kageria ukiwa no rungi gavana igatarwa aka matumo itongo murugare igarare bote baibu ngaria wangania kuri nyanya. Nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka thokoni ya Gatunga Bitu Paul Ogokabithe. Atongoria kuma Igembe maria methiritwe mari muraini wa mbere kubanga micemani ya kurua na makatero mamirani maumiritie kuga uturo wao urigwatini matongoretwe ni Erastus Karubiru kuma Ethirugaiti maugite ni methiritwe makigwata imakania bamwe na ugu ni marombete arimi matigakwe nkoro kana gutiga gutitera kimera kia mira ikundi giki kiriuga ona ni kiambiritie kwandikithia arimi guti maribiri kenda kumaombithia gushwira thina cia mira Ntaira Dennis Mugendi atumenye Iye karo kia atongeria bamwe bare barethiritwe bagitetera arimi bamira mono mantu jegie maguri na jegie aungumania bare bari biashara ne iji na nandi bare atateri arimi bariuga ni basietiritwe uturo bwao ni antu bamwe o bare bari gikundi ne kiao indi nyumene baungana magatero ntuku iria basemaniti na Sumari kwariria maguri jamira birankwenda kwanduresia antu beto begembe south begembe central na north begembe region at lunch na atiba kumenya itwanjiririe ndwe mira na misemanio twe antu amwe twe timu ya Igembe region na itwaginyire antu amwe turandivende ndi nontu wa misingi ya kisiasa nontu bara tware aba baingi batari na njende murimi bari na njenda ya MPs na kateros bara bakora mira yetu na itwaginyire antu turandivende ndi turuma ikundi biele na ibererie njira cionthe cio tusima bati nontu Murungu no munene turari na ground na antu tureta bwana mantu yonthe beria gubwithi twabacindire na bekurikio cindwa atua cia mwiso ira barogere baraugire nontu tubacinda thai na tutuma bwi ne ndia bamira bamenya umo bora bwe mira ene bakikisha mbere mira yitia ringi batu barabe biongozi twaswirwa njirera muntu akuyo omwe kwa omwe kenda tuteka ya arimi information ire bati kwithire rio itwamia report yu itwaripotere na mantu yu ya under investigation kwa antu bembe bamenye
antu ba nyambe ne renjo ni bamenye mioyo yetu indenja mbati nonto ti muntu utumbite ni Murungu tukendelea kutheta kinya kwethira kwina thireti lete kwina wati nonto antu bakumea kwikinya muntu mwe ingilite ngare kwa kingu utuku natika kwende twaruyaira no nombi no kwithira tu bamirengo tofauti msoke mbire mapastors betu nonto kinya bo batwira na kuri mawamira naitwe thirete tukiaracia ore economy yetu ya thirikite na njire mo kanenge na nyabo bakumenya bete na mbere muno turombera eitare tu ndwene emira nonto ndwe twirwa kinya na makateli na yara makateli yana inya muno na nikenda gwitana mbere na guciongira inya ya gutetera arimi bariuga ibambiriti kwandikithia arimi bonthe nikenda bambiria mungano jwao jo gutetera kimera kia mira musemani ora twarikire uyu bwithia itondo kia awa thiringi 30 aini kuma to bambire ko bwithia musemani ora twabwithire athiru itondo thai bagure aria tugurwa neite yana ku baba gurwa neite neana eu sogren ka no to bogana u milestone nene na no to u yonde matunda yangu ya tora turite tora atwa ndebore tugerelio ka so wa anto ba bora tukua nya to ndo bature manele 150 tukaomba akibonga to watanirete onto bele ndebore ran torene kuri anto ba mo badatu bakatero so ba tu ya mira bagore dia otisha anto beto na torene ndebore to beto bogalo boro bwa nya bondro boro bia kana thiringi thano bogaura ito bogaretie oninde bogarete ndi chama nyo kanuni kwena kisena ara thero kwena kisena ara sentro kana kengo twina chama no anogo wa thero ndibore to bogarete pio na to yana onto ba interest cianu bado te yana onto ba manto yange kana yange ndibore onto bonge nyanthura kwi wata nae mwe mona kauna mwera ote manto tomba ko bwithia to tena ngwataniro nebi onto koromba na ko nyanyake pio wara muto wende ari kwa thari ko kana ko maguto na yonto rene no dai magu yonto rene anto ba sumure na winge pio bairengeste kuirengesta go tukwa wirengeste kuirengesta utebyo muntu abetwa kithia go muntu ayetwa into nyege mwe muntu ra abetie into imwamba no kana kana nje thiringi mo kana sumuni kana nduru bwa bui itukwenda bwe atongerwe ni support nene wethe mutongeria urorungamirite kanuni umwe support ria kwaria bura abwira ruare tutithite otumira nonto kwa sababu kwa muthigiria nonto atekua nonto bwa sababu eke arua nonto bwenu kenda butethuka ko bira to kwanda ground ine mbere etariki 30 mweri yu itore register na mbe nene to nenkero marieto yanto to ya mogu yato compile to with the association kenda twethira twena mpagine ngi power na ara twita twethira to ku iba twe bawo na itwe to kwari onto ba mirano onto ba MBCD na twarekia kwethio ubu nkwendo bakikisira kinyu bakwira Somali ne bwene mira bakamenya te bwene mira nonto tugethira twina minsi cionthe cia kuromia mira thai twarometie 1 week na watwika bate tuthikira next round twiromia mira mieri 3 na twimiromia kwi muune. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Seneta wa Meru Kadhuri Murungi narombete thirikari gwikara nthi na agwatiriri monthe maria makobatara na kwariria buria managitari momba kuthiria mugomo wao. Kuruki Kadhuri na ugite kathirunkane na cibitari cia Meru nikenda kumenya thina ciao kenda kumumbithia gucugutethio kumakiri endi bwega ariti mama akibicana itanda 10 cia kiriu cia mugana wa mbia milioni 5 iria agurite kumana na ngwataniro yawe na gikundi kimwe gia kindini. Muthiru Murioki ari na riboti ino. Muthiri Narua, Senator Meru Kadhuri Murungi, kukurukira Kamashinani Foundation, nombete kwithwa kinengana itanda 10 pia bongano ya milioni 5 ke thirikari ya kaunti ya Meru na kinya cibitari iria cija makanisa. Ara itanda bibi bitethairie muno ajibaria pena mitino. Na itanda bibi biaje bia wond. Tukaeza na itanda 10 na itanda 5 bigeta kire cibitari chetu cha county. Twambiritie na Meru Teaching and Referral Hospital na cibitari ingi cia Meru County Government ira cira na Meru County Government na itanda bingi bitano bigeta kiri Faith Based Hospitals no ntibo kumenya rira ingi twaraji tugire tugeta tugwatanirite twinde no ntu cibitari chetu cia Meru
chiriundumira Meru. Niletewa vitanda zinazoitwa 5 crank beds, 4 crank beds na 2 crank beds. Hizi ni vitanda ambazo hutumiwa kwa wagonjwa walio wagonjwa sana, na ni sababu zinaweza kuenda juu, they are automated, kuwa zinaweza enda juu na chini peke yao. Zinaweza leta mgonjwa aweze kuketi, zinaweza leta mgonjwa miguu iende juu, na hizi vitanda zinaweza tumiwa kwa kufanya procedures zinazofanyika kwa ward, na pia kwa kuchunga wagonjwa wale walio wagonjwa sana, wale walioumia, orthopedic patients, wale walioumia ubongo, head trauma patients, na zitakuwa muhimu sana kwa hospitali zetu tunapofanya kazi. Kwa hivyo buratu tukienda kuwa batu twe open ke partnership kana antu barabonde bakwenda kupatina na batu twe thirikari nontu ngarama ya utungati bwa antu barabaitwe ni nene sana. Ningetaka kumshukuru sana seneta wetu kupitia kwa Mashinani Foundation na wafadhili wake kutoka Australia ambao wametupatia hii donation. Akiunga County Assembly ya Meru nikira kugana ndi ibombete kugira mungana juri iguru rwangirongi mbo mwiri na nkuguru muno raigwa thisi ya assembly yetu ni arukite tembezi nyingi muno 1.2 billion chite ki health na tugethwa tutena health county tutumbe kwithwa twina wealth county so nguibwega no ntubo kinya county assembly kwarukite more resources kiri sector ya health no tutumba kuona ndawa iteguri tutumba kuona kuandika nurses na barabonde bakwenda tutina mbeca chekungana kire budget na twina thina equipments in Meru county kinya budget hii turagaragia ukurukia ila turakurukitie tukurukia 2024 2025 ni baralombete mbeca nyingi almost 2.4 billion 2.2 billion lakini balombile kunengerwa ni 1.3 billion liso ni gutwika mbeca iria tunengagirwa itikugana koguo riria tuona ndona akija supplement saindi ingire tugukena muno akerere mugomojira tonekere gwandiko kathumba ja mandagitari so inkwenda kwithirwa kwina kwereano samau daktari bakomye mitwe muno ginya thu ibane gocitite kantu kawe gitarire ibagerie gwitane na itukura bikari bombe kwarane na thirikari yo thirikari komye mutwe kinyayo yona kinya Council of Governors kiyo fema daktari na oyumbe gutegera nikenda solution ikonekara kiwezekanavyo antu betu bomba kuona treatment. It is very unfortunate you with a hospitali mo kona wena kana ukona ga kumincho kagweta no tugatona daktari ukugatend nasi atina capacity ya gukinya level ya gwatend mwana jogu ethro pediatrician otuore wa kumenya kana gaka ethro akagwati pneumonia ukona kayana gakwira kirenjera chemuchiari agategete achoka kakaminche kakakoma na kira kwenda nandi ne thirikari thwekite ripoti na ntamwana batete uturo kumana na boku thabakia utungata baba inkwenda ginya thirikari yumba gwitanya statistics na ntubagana turuzite kuma mugoro moju ujokwija na bara turuzite no ntuba kwithirwa daktari atu kumwatend kena tumanye in future ethirwa kwi strike batu kwithirwa rio nthiguru neje yetu ya Kenya itubatu kumenya consequences cia in strike nikenda gwatuika kwina ngwataniro ikwija arakwezekana tigenda tu avati strike all the time ndenda thirikari publish statistics cia kuonania ni antu bangana kuma daktari bakwambiria mugomo bakwita no ntubwa kwaga daktari no ntuge Muthuri Murioki World TV mutino jwa Kangangi atukikanya tunogoke banini Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. We mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe
mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino, chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. na baku ni boturo boruju ritana mwana waku ega bwagwikaga muthitho ari munini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jukabatetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ria kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Tukugwate ogeni Ottawa Farm Ruire aja twina mithemba mwanya mwanya ya ndethia kwambiria ng'ombe cia iria nene cia freshia na asha na igo kwa iria kinyago gakenera urimi bwaku ng'ombe cia nyama kirendia banyama kana wenda kinya cia kurethia na mithemba mwanya mwanya ya mburi na ng'ondu twina inya twana makuyu kana fingerlings cha tilapia na catfish ikiri barabe na weruba kurethia makuyu na inya wenda tilapia inene cia kuria kana kwendia irio twina mashunkwa ja maingi ja mathongi mono na jena murio imwe kwa imwe kuma mundene jwetu na kinya wenda ja kwendia araniria na atwe turiongire umenye mantu kathomba jegi urimi no rezi bwa kinande na kinya ukethira ataramba ndithia mwanya mwanya naja ukauma na mbewe kukenete na kinya kithomo kana nakio wenda gwika oda yaku kiuria kana yendekithia ringa thimu namba 0795827743 waranirie na nkirote Ottawa Farm turiongire wone urimi bwina mwanya. Rugono rwaku ni rwa gitumi guti rugono ruri runene kana runini ambiria rugono rwaku narua na kurugura Absa One account na wigwatire 10% interest per annum ya muthitho jwaku download app ya Absa Kenya kenda kurugura account yu Absa, your story matters. Woye shosh pale, hatukudhani utashtuka hivyo. Tuliza roho na Joymax Mwivoko. Wow. Nikiona Joymax Mwivoko, inatulia katuli, inashinda akisiagi. Na bei shosh. Bei ni ya shosh. Bei ni ya shosh. Joymax Mwivoko kutoka Joy Millers Limited. Unga uliokamilika, bei inayokujali, furaha ya nyumbani, wema uliokamilika. Joymax Mwivoko, tufurahie pamoja. This April, your kids deserve to enjoy non-stop laughter and entertainment for the holidays. The Salulu is to recharge your subscription and get upgraded to the next high bouquet on Star Times to enjoy a never-ending lineup of fun shows on our fantastic kids channel. I'll take it from here. Sam, shoot the ball. Join Teeny and Tiny as they teach wonderful lessons on Baby TV. Make new friends with the Roblox Rumble Gang. Join Inspector Gadget as he solves puzzles on Cartoon Channel. Save the world with Ben 10 on Boing TV or learn the wonders of science on the Da Vinci Channel. Recharge on your current bouquet and get upgraded to the next high bouquet for 1 month. Download Star Times on app for unlimited entertainment. Anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Green.
nontu mathaa izetirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria Ile kama yako huku igwa. Karioka ng'entere bauga bwezea karibuni ibirombeni ibwega Au nongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kadiozo. Chwa ndo mekaire Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus inanga itazu zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ina vitamins ina minerals Tino kwa tukala ni wa nyomba yo. zuzu nande netosa Afya Plus Anki menye kedirire. karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana Tembea kwingi kuona mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona mbi. Afya Plus Nacho ijumoto. motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe Hatuthina mbere na ntuto cietu thirikari nibete mandagitari mwankaro uyu kurikia rwaria rwao na kubesha na mwerekera wa mugomo uria uthite na mbere wa mandagitari thirikari ikiuga ni bingite gicunci kia 96 kia mauntu maria makwendekana akiariria nyombani ya mishemanio ya KCC nyuma ya wegwetera uge wa mandagitari ntuku yonthe mandagitari magashaina ngwataniro ya gucoka wira na thirikari munene wa aruti wira Mwingi Felix Kosgei hariuga mota thirikari nimetikanirite kugendagendia kagita ga gucaina ngwataniro ino iria irabeterete na ireterete muthenya wa umuthi ni ori mamwe ma amemba ma kamiti makuga ni makunogwa ni buria mandagitari makuremia kiregwisha na ntaira cia kuthiria mugomo ngwataniro iria yandikini mutaratara wa gucoka wirani nitukite njuki iri gutukire mandagitari mama maria utuku wa igoro marathire mwanka thita ikirikanaga nkinyagia kuringa kura kuona kethirwa marunga mugomo kana kinyagia methiro makiuthiria bururu largely agreed on almost all the issues except one. All the issues, in fact, the issues that were concerning the counties were cleared 100%. The issues that concerned national government were all cleared except one, the issue of payment of interns. We were expecting that they will be done by 2. Unfortunately, the meeting seems to be taking long, but as we've all agreed that we will reconvene tomorrow for the final signing, and we're looking forward to the strike being called off. We want to commit to them that the issues that we did discuss yesterday were not just words that were spoken, we meant them, and we still have the same stand that whatever we gave yesterday, the county governments or the issues, because we had 99, not 99, but 101% agreement on the issue, all the issues by the county government, we mean them and we mean. In negotiations, people cannot get everything they are looking for. And as a government, we've really bent backwards. We've made a lot of concessions. Out of 18 issues, we have got one issue. Surely, under whatever examination, that's an A, if not an A+. It's an A+. It's 96%. We have really overachieved. And I'm really hopeful that tomorrow the union will do the rightful thing, not for the interest of ourselves as government or doctors, but for the interest of all Kenyans. We have decided that since it is becoming night, we need to give them some more time for them to conclude the discussion with their membership, so that tomorrow, once they are ready, we come here, convene here, sit down, and initial or sign the return to work formula as agreed yesterday.
On Friday, the Ministry of Health did receive 4.3 billion from National Treasury, and starting today, we have started paying of claims that have already been reconciled and verified. So from today, facilities that had provided services, including Linda Mama, should start receiving their claims from NHIF. Thank you. Then with these still issues. Arima majani kuma kaunti ya Embu nimeumiretie kwariria uguoya wao wa kugwata maribi mandi kiri bonus ya mwaka uyu kethirwa nimo magakuwa murigo wa kurungamira ngarama ya ithurano cia erekeria ma Iwanda iri kwirigirwa kuruthwa mushoni wa mweri wa kathandatu makiaria mari mucemanio ni kiwandani kia mugania arimama marendekithia ithurano ino kuruthwa nyuma ya mukugwata bonus ya mwaka uyu ithurano ino gerwa kuruthungiria murimi garama ya shiringi 10 o kirikiru ya ikitharia majani tabutu kwirwa ni Rita Mwaniki. Ni murimi Arimi a manjani akuma kaunti ya Embu ni mareganite na riendekithia ria gukorwo na ithurano cia utongoria wingi wa ithei cia manjani mweri wa gatandatu mwaka uyu. Arimi aya marauga ithurano ino nikwa ikuthie kunyivanyivia mbia iria marongoreretie kugwata mwiso wa mwaka uyu na matirenda uguo. Marauga ni meganirite na utongoria uria uri kuo gwa kavinda gaka kuona ni uramarutira wira mwega. Ithei ithatu cia manjani theini wa kaunti ya Embu ni Mungania, Kathangarire na Rukurire. Arimi a Mungania ni tukararanitie no boro cio ona ni Kenya musima matingekena kwegwa boro ithurano ira cio igoka mbere yetu na rira igoka mbere yetu ni mbia cietu ira cio menetu no getwa ni cio tukiruta wira wacio na ru gutire undu ungekorwa wi thiini wa cira kana wi thiini wa maundu mariku kana mariku utendaga gutumira mbeca na nikio twauga tutigwitikira kugia na kithurano mbere mukuria mbe avewe bonus yake avewa bonus yake mau mengi ni mekwiruta na kungikorwo ni marenda gwitia ite tutirarega metia ite demands icio maretia ni matige gwitia demands tondu gutire vandu mukuria amerite mathie gotire na bareri wanavo matarenda riendekithia ria atongoria aria mari kuo vau kavereri gukorwa makivewa kanya ga kuthurwa ringi. Marauga thiini wa wathani wao nirio arimi mathire athara nene makiria na ugo makenda marigirirwe kumana na kuruira iturwa wa cionthe cia utongoria vindi iria ithurano ikavangwa. Wavo ringi ni mathiete makarequest ati team bondi ati imakirie marugame guti undu kungivoteka mose mbeca cia murimi mathie mathitange makuwe mbeca cia murimi mathie mathitange cira na matutamacainirite cira icio ati macoke mauke marugame tue tutiretikira. Guku umwe wa directors akithikia Mungania niwe Mwenjenjeru akiuragia arimi gukorwa makigwatirira atongoria aria mari kuo gwa kavinda gaka kuona ni maramarutira wira mwega. Ndesatina mwaka wetu wa kathatu mbia icio cia mweri tuyongereru wekia 25 na ngiagia cia bonus kuma ndio twacire leadership ni koretwo ikiongerereka but ni wega mamenye mwaka uyu itumbia very good year ya murimu wa majani so ni turamauria tu na gitio mavote gututethia turorie ndeto ikoni quality ni maragia vuve ya mucemanio marai naguo thiini wa kithii kia Mungania. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Ene matatu na mandereva ni makumeneria mawatho ma meru ma barabara maria maretetwo ni thirikari makiugaga magatongithia banene biashara ciao mariuga mena ugwa thirikari nike kwenda gukama mibuko yao kumania na endekithia aria mokugura ithimi injeru cia rwiro rwa ngari nicio speed governors na kinyagia kamera cia dashboard maritie mama indi ya urutani wa utumiri umwega wa barabara ubanganitwe ni kambuni ya Raha. Make matatu kerasha tu na ndikyo mbite kurungi gutungata bwao kwa ntuku imwe nikenda bomba kureta mandereba bawa amwe amana mabisa bangi ni njire imwe kubathomithia mawatho ya barabara njire imwe kubathomithia mawatho ya barabara na babwiri kwitha bagitithia ngari wa mbere ankurombore keri abiria betu bara tukamataga nondu naru itukari na semina ya mandereba yetu twibaitana urabomba kuitithia ngari njirene kutina accident urabomba kuthingata rules cia traffic urabomba kugwatanira na NTSA mantu ya kwithira twina
usalama barabarani. Driver gutibati kutha kwina driver gwitithia ngari ari murebi nontu atiumba gukontrol ngari barabarene nontu mindie we kethira ri asleep kwa mundu atiumba kudrive barabarene safely na atiumba kinya kumenyera bari akamatite na kinya wewe ngwa he himself or herself atiumba guchimenyera kiromba thirikari kinyayo itigire ni kuja barabarene na gwika makire kwendekana irenjire mwenya kurigiria mitino ntu itukumea kuringana na sheria cia thirikari na research ire thithitwe 80% ya accident iri cause human error inyaketha kwina tine barabara kwithira itibui barabara kwithira inyi na kwa barabara kwithira itimaki gukura na accident kuingia mono barabara nyingi gutena road marks so tukauga thirikari ni tutetheria na rebwirite tutetheria na atwe party yetu turatongeria bara express tugitikaniria driver vetu itwitithia ngari bwega turinde usalama barabarani na mwathani agatuteithia tuendelee terero yetu to prete our best as we can kenda tumba kumenyera mantu jaria thirikari kuwa tumenyere barabarene then ikwithe kwina thirikari ikomba gututeithia kwitha kwina road marks ira chikairo barabarene nara kwina sharp corners bagekira into kuonania kwina sharp corners nara kwina zebra crossing bagekira bila bionania kwina zebra crossings na tukomba kurigeria this accident kana mantu jaja omba kumira barabarene mna bubu botha bakimenyera thirikari ni mawatho jamwe bakureta mono moja guchinja speed kavana na into bingi bila bakura bekere ngari ne bakiwa guku ikononja ka thirikari konda kunda na bona potibati thirikari kurehe gutwinyeria mwanka na arua tuchenjetie limitas kana ngavana iji kana bithabiti mwendo nkurukie machenje ja 5 na bionthe bieja bia chenjwa kira igekirwa guti muntu akumonitor bona ketha ibigwita ngugi so te mana ja uchenje nya bejo twikira batwikira Kevin camera ja bakugira no tuka monitor inya bagekira barabarene bagekira CCTV cameras ukethira te muntu ka monitor CCTV ingugi otheri so bakeja batwitie mbecha nkurukie 50 twite na itutete au angi mbecha iu onto twatumaira 30,000 for 5 around 150 beja batwitie 50,000 tutetiari twigwita mbecha iu no twituje tugaita na thirikari te monitor biethira ibingaje na kuri antu bakombenefit ituje nyana ndi kuri antu ba China thaiji tukwaria nabwi betete ochwangaje tiji kenda bejo tunda mbecha tuturiuga ibatumire ire irio bekire bila babwirite gwikira indi te bejo tuchinjia batwikira into bingi indi ketha thirikari gatwikira otheri tutitete mbecha batu twitiari batwikire na tuga comply na mantu jonde ko ndereba bakayinyerwa sheria nyingi ikayinyerwa itukunganirwe sheria irio na tukaithingata mwangangari ci itikathithia jari Muthuri Muriuki RTV Mutino Kangangi. Muntu muka wa mubunge wa Tharaka niwe Angelica Gatiria ne umirite kuringira mwenendebe akiugaga niwe ukubwa kuyukia muthigo wa ugavana kaunti ya Tharaka nithi gavana Muthomi Njuki arike kibindi kiawe ya kairi. Gatiria ugete jiji Murugara na nitio uruti wira ukonekana akigwetaga waki wa Huduma Center KMTC na Kinyagia wabisisia migunda nteresia marimanti arite mama arenteresia mukongugu akibesha na mathaga mwanya kire gikundi ya kimwe kumenyekana ta Gakemia Kitari. Babane kuruba ikundi ya kuruga biathoni ya Gakemia gyantere cha mukungugu wa dia Karingani bara imunthi bariongiritwe ni Angelica Gatiria uranwe mwekuru wa mubunge wa ichigo kia Tharaka George Gitonga Murugara ura abareterete dish cha kiindi cha kurira irio irachijikene ta chafing dish amwe na riko ya gukamata irenjira ya gukiria ikundi iki kiago akiaria kiathoni iki Gatiria na wetete mubunge Gitonga ta muruti wira wa kwerutaniria ura akuga na ukiriti ichigo bunge iki kia Tharaka anene kuma mbura ya kari akithurwa ria mbere na ibwega ni muno chialende nontu bukuthi Murang'a bwathire bono ntu bwega bwakobia ontu bwegi bura buntu wona kanyamu kega ijagwire muji na ibugutura gogu wanakinya mwana ciaco mugi ta Gitongo Murugara athiaga ona gantu kega akiomba gugakinyira akagitata akathukia kaira na Tharaka bukathi na Tharaka emunde akuthi aethira aya kwina Huduma Center na nwambire wa constituency Huduma Center ni kujurirwa
in fact na staff beteretwo bakinya no KMTC kandi no ya kwa marimanti na nio ne kujuridua itweterete kureterwa ritwa kintu kira kingi land registry menya antu batharaka bauma nara bakathimero kana bakaya chuka agikinya ngarama ne gitireta auga constituency ni akwa no mbikire mbi land registry ende kankwenda kubwira kantu kara kega muntu athia akathia kethira aiyaga kareta muji ariuga nuntu bwa uruti wira bobo bwa Gitonga noe akubwira nkuruki kujukia utongoria bwa county nyuma ya gavana Muthomi Njuki thainu ende Gitonga na rutite wira mianke 10 tio tuthiete ngaina etigera thatora ki murungu na kumujuriria athirie mianke gana menya no mwanka tubange mibango na twabanga mibango tumenenkanire kiri mwathani kenda uba kugitata kumiujuriria na auga mianke 10 yathira ndutirite tharaka wira auga na kana tharaka nithire nkathino nkathi mbethire makinya mara matigu babange ngiteata mbojoriria ariuria akiama baikundi bira bingi bia ekru bambiria mirandi ya kubaretera mbia kenda baibukiria kimuturire amwe na michi yago riri ko mondan gutie guchwa mari kairi na bobo no ntubwega bwa gukobua na ingwetegie munde ikundi bibinge bikona bakauga ikanyamukega kara na bobo ntubukathikira bantu gikundi kionde kithirene kuruga ukona bagicwa riko tariri antu mameguite magitumira mabiga kuruga na thaimwe no thie kwa muntu wa mwira no kwenda mabiga gakuria kana kwina mwiturite au kwae riu ni ngwetikia kuma munthi rwaria taru tuteigwe tukirwaria kele wa kuromba mabiga no nkatho ngucokia nuntu bwa Madam wa Gitonga kuturirikana tumuriongirite na ni untu twamuriongire nuntu bwa Gitonga guturiongire turanire tu tugatumana irima tukauga tutikwenda kuriungira Gitonga ni twenda kuriungira Mwekuru muthenya umuthi gatwina gikeno kinene muno nuntu kumale twambiririe gikundi giki tutanonwa guturiungira na ni twendaga muno kuriungira na ni twitanaga kumwe tukanengerwa promises itekinyaga Reportera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbite wa Samuel Gaishima. Minista wa ukaria wa ndani na mibango ya thirikari Profesa Kithure Kindiki narombete nthi cia Afrika gucwanjura iria ciombekia kurigiria kuthongeria kwa mathaga mandu mibakani giutati na watho kuringana na Kindiki ariuga kwithirwa kwa mathaga mama mandoa ni kuo gutuma kwithirwa kwina wongereku wa wagagia ndoa gatagati ka miriga na kinyagia mbithukiro ni ikundi iria tisikiritwe ni watho. Anthony Kathenya ena ino akerekire mambura maonenkanire botongeria bojeru bonkia mearesa nkia mele nenkireto wera bokorono tumiri bwa mesinka na pisto nini gitote na watho kirende 15 ja Afrika Kenya ile mwande ino waziro ikale Profesa Kithure Kindiki leo na lutende ino ja Afrika kwijamu na kuwatanila na kutondeka mawatho mara makathirio tumiri bwa mesinka na pisto ino gitote na watho. We in this part of the world have a challenge to find ways of comprehensively and permanently eradicating illicit trafficking in small arms and light weapons. I am persuaded that minus the instability that small arms and light weapons are causing in our region, Africa is the next frontier. Kulingana na waziri Kindiki otomili bwa mesinka hamwe na pisto ino gitati na watho buthite na mbere kwa ngaratanio kiri kuongera wiki nae hamwe na kureta ndoa kirende nyingi ja Afrika. Illicit trafficking in small arms and light weapons continue to fuel conflict in many of our countries. It continues to undermine governance in many of our countries. It continues to impede socio-economic development in many of our countries. Waziri Kindiki akiuga kithura bobo bokaingika kontinenti ya Afrika igakura
na kiwango kia iguru. I'm persuaded, therefore, that if we stabilize our region and our continent, the future of the world lies in Africa. I am persuaded that if we make our countries peaceful and stable for local and foreign investment, and for innovation, and for productivity, so that we don't waste time as Africans killing each other and destroying ourselves and our infrastructure, I am persuaded the future of the world is in this continent. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Newega nuntu wa kanyagaku mutegerire winkwendere utuko omwega monaniria wetu mathithi utuko monde Maureen Kiremi.